muembi wakipanungulike ingembana kudukela kasi ku district ya Zavala kuimaneka kuna kutembisa kumaneka na kukhanda zinzimu nyazipya kumwaka wounya 2025 ikitembisi kya Almeida Simão akitsidi ku mararo yaya valika payala ya matsitsi wana kuba kukhangudwe kumaneka si nyakuvekidwe delegação nyaba embi vali tikulatu la Moçambique ku kipanungulike ingembane ako tsawa urano ako pwani amu gamagana ya uye Almeida Simão wani yakuba aningidwe kipetsela nya tsawo nya baembi uye manikidi kasi nya kutsiya magana yaya. É maior satisfação, é maior orgulho, é uma boa conquista para nós artistas. Afinal de contas, já estamos identificados. Imudzisidi uye Almeida Simão mulinye kutikasi kuti makungu yaye kumwaka nya 2025 gashamulu waye manikidi nya kushamula ku magana yaya. Muitos espetáculos, muita música boa, muitos vídeos também, como forma de fazer crescer a carreira. Ai kudundikisa kheto kihatamani nya kupeye ya utsawo nyaba embi ku litikwatu la Moçambique ako amo kinakireka ku matsiko malande yako.